kushaboku abiciriza bashabwo kutekatekera emirimo yabo ningashi work plan kibahwera obutashohoreza sente eryo omu mwaka gw'2023. Kama yagukwire ati nicyena ngo gumene umushaba akobwenje no kushoborokerwa aha gwenje aha ko bantu wari kumanye biryo mesho konka ko kwara akobwenje oben ko wayetebekanisiza utebekanise entase yawe nebyenshohoza. Reverend Venerable Patrick Atwira Kidikon wa All Saints yakoze mu gishogu okwihanangiriza abantu okwebuza hamwe yorkwero mirimo yabo kandi umuyi warahanga bihe imbere eco raze kora cona ubanze washaba ranga kwereza ubwenge akutereho buryo utunge na resources rero byone byo kutekateka gukora ruhanga yaguma na kwero kayiciriza kimwe ucite hotiki ugumo cicebere muri sinjiro emyeto yashabwa okwindura hamwe n'emitwaro zo mu mwaka umusego 2023 omukushabo kwabaha kanisa yacezimbire omuri Kikagate okwo kwakira umwaka kandi obuhabuzo bubabuhawa Reverend Father Patrick Tumukundo wa Kenya na Parish. Emyeto obwirobo bamwe bezumbira n'ibingo kunywa marwa cyangwa myeto nabo musinzi myaka mito mbene eco no kongera kubahabura kandi cyo tugendera kubahabura kugira ngo abasa kureka emizejo nk'emize yo kunywa marwa kureka ngo babasa kuba abantu abakwebaririra okushabo okukwayetaba amabebembezi b'emyeto abari kuwera emyeto etari kwebasa kandi bayihanangiriza emyeto kwego kubikiranyezi ekibonyire nkadege niko schools ungakina shokaiba nyankani manya kwajikaye technical school niba meli ko elikuwa nengana kabati abo ka technical school ne ishomo ginemu abo kwege ntarani abo kwege okushabisho che omugandi omujekera president mu district ya Rubanda nayende myeto kutamano mu kukora kandi bakarekeraho kugaya emirimo umwaka musego 2023. Nimbashabira nguruhanga bakwase mugire mituma murungi mugume mukore mirimo murumurimo bone mureke gugaya onogu yashaba eminyeto yayecerira kanyatsi okukwata ha mukono abakiriyo nubakoroboza nguruhanga bakwase ragume yabone cinta yete mugenzi wa mukurre kaba kariya karimo kurra mugenzi wawe Ruth Nwamanya na Era Chus.